Svjetsko prvenstvo 98. utakmica Srbija-Njemačka koja je završila 2:2. Točno ovdje iza mene 98. na tome svjetskom prvenstvu odigrala se scena u kojoj ću ja ispasti nemilosrdni huligan. Huligan kojega možda da su vidjeli torcedaši ugledali bi se u te scene u kojoj sam ja ostao u kurcu, zapamćen, kako bi vam otpisao, kojemu sam jednostavno dobio blackout, tiltao sam totalno. I da vam ispričam šta se sve dogodilo. Dakle, živim u Njemačkoj i ovdje sam naučio da poštivam sve narode i narodnosti. I u samome ratu moralo se poštivati, šutiti, kako da se kaže, nikoga ne napadati po vjerskoj, rasnoj opredijeljenosti, bez obzira šta su Srbi i Hrvati bili u ratu. Nije bio nikakvi problem su skupa živiti. Tako da ima mnogo kulturnih, dobrih, prijatnih prijatelja Srba. Eto, bio je to jedan prijatelj, na primjer Duško, koji je isto navijao, bože moj, navijao za Hrvatsku, ja za Srbiju. Nikada nisam miješao politiku i sport, to mi je bila uvijek tabu tema. Šta se dogodilo? Nisam taj put navijao samo zato iz Srbije, iz neke solidarnosti prema prijateljima, nego zato da je igrao i Timbuktu protiv Njemačke, a bio za Timbuktu. Branio sam tada čast svih onih koji su sudjelovali na svjetskom prvenstvu, zato što je Njemačka izuzetno agresivna, prljavo igra i njihovi mediji, novine i sve ostalo jednostavno izlajavaju, izrugivaju do jedne mjere koja je nezapamćena u sportu. Izrugivaju, to je strašno izrugivaju sve ostale. I tu su ismijali i šprdali isto Hrvatsku prije susreta sa ovim Nijemcima i sve to, i igrala je Srbija i Njemačka. Jako mi je drago bilo što Srbija vodi 2:0, na kraju 2:2. I ja sam ovdje tu sjedio nakon te utakmice, tiltao sam totalno kad odozgo iđu momci, njih 15-ak, na 3 metra ovako debelom štapu drvenome drže njemačku zastavu. Dakle, sjedio sam tu ovdje na terasi, ostalo je Njemačka i Srbija 2:2, bio sam ljut, a odozgo vidite ovom cestom, gore par sto metara dalje je bio public viewing. Odozgo su dolazili nekih 15-ak mladića, 15, 16, 17 godina, vikali su Deutschland, Deutschland. I nosili su na velikom jednom drvenom štapu od 3 metra, nosili su njemačku zastavu. Vikali su i navijali kao da su pobijedili. Došli su tu upravo do raskrsnice, evo ovdje su bili. Ja sam se u jednom trenutku ustao, potrčao sam gore, zgrabio sam zastavu sa barjaka, strgao sam je, kidao je nogama. Momak je, gledam ga u oči, on je zamahnio punim šutom iza leđa, sa štapom i punim me posred glave. Ja to nisam na to reagirao, nego sam trgao njemačku zastavu i dalje i ona je zamahnio i po leđima me tako punim šutom. Ja sam u tome blackoutu kojega sam doživio, vidio sam crveno, vikao sam da ću im se krvi napiti, da ću ih ubiti, ali nisam nikoga taknio ni prstom. Naravno da je to moj veliki prijestup, velika moja greška. Ovdje tu za stolom su sjedila moja oba brata koja smo jako dobrim odnosima, volimo se i poštivamo se, sjedili su tu. Dotrčao je prijatelj Davor i Srbin Duško. Oni su mi pomogli, naravno da i oni kažu da nisam u pravu, ja kažem sam danas da nisam u pravu, bio sam totalno u krivu, naravno. Takvu agresiju, takvu glupost nisam u životu nikad napravio, ali eto. Pomogli su mi tu jer, bože moj, mislili su rasvjetat će mi se glava kako me je puklo. Pomogli su tu iz neke solidarnosti. Moja braća su sjedila tu, bio sam kriv i rekli su pa da su te ubili ne bi ti na sahranu došli.
rođena braća, ne bi mi došli na sahranu i rekli su pa neka si dobio, šteta što te nisu ubili. Dakle, ja se u svome životu nisam navikao da mi neko sažaljava kad sam bio prava, kamoli kad sam bio kriv. Tako nemojte zamjeriti što ja neću sažaljavati mamlaze koji su u Runovićima nastradali, poubijali druge, krivi su. Nisam navikao, nije mi poznato to, taj osjećaj da ja nekoga ko je kriv da ga sažaljavam. Ne, kriv i to iz pune svijesti. Ja sam iz pune svijesti otišao gore i tako sam napravio. A moj brat je rekao dok još nije se to dogodilo, kaže ja ću doći onome Srbinu, reću mu jebem ti majku srpsku, ja ću mu Hrvatska, Ja kažem čovječe, ti si se rodio u Njemačkoj, kakve ti imaš veze, kakve veze ti imaš sa Hrvatskom, sa Jugoslavijom. Sramota da ti koji su se rodio u Njemačkoj, da miješaš sport i politiku. Kakve veze ima nogometna reprezentacija sa Miloševićem, Ratom i ostalim? Pa ti ne znaš naći Hrvatsku i Srbiju i Jugoslaviju bivšu, ne znaš je naći uopće na karti, a kamoli da. Otkud tebe u tolikoj agresiji? Rodio si se i ovdje u Njemačkoj, išao si tu u dječji vrtić, u školu i sve, i ti toliki agresor, ti Hrvatina tolika, a ja koji se deklariram kao ustaša, liberalniji sam nego ti. Di ikakve veze ima. Dakle, za te agresije, za te pizdarije, jednostavno, ne znam šta treba da spoznaš neke stvari sam, ako ti ih niko nije dao u odgoj. Meni ih nije dalo u odgoj, ja sam morao sam sebe da odgajam, ja sam spoznao da sam napravio grešku, nikome nije sažaljevao, ni osobna ni rođena braća, zato nema šanse, neću ni ja sažaljevat nikoga. Da je neko šetao ulicom i ovih ga debil pokupio, onda bi mi bilo jako teško, jako žao, ali ovako ljudi moji sili su se u auto, nisu imali vozačke, pijani jure po cesti, pa i oni koji su bili sa njima, pa nisu bili slijepi, pa znali su to. Pa ja sam koliko puta znao tako mladima uzeti ključ, pa ima problema još od toga da ne poginu. Sveti Mihovi ili Trilj, nazad par godina, ja sa Golfom turbom 400 konja, parkiram se tu. Pijani mamla za 17 godina me provocira da će sa mnom na trke. Ja tu držim moralni govor, moralnu prediku kako to nije u redu, a šta su ovi drugi ljudi oko mene radili. Njih 50, svi su šutili, i staro i mlado. Vukla me jedna ženska za ruku da idem sa njom na piće, ja sam žensku ostavio, moram sam tu sa idiotima prepirat. Žalosno, nema ništa, mislim, Bože moj, teško je pomoći jer treba se okrenuti proći jedna cijela generacija, treba proći mnogo vremena, trebaju imati roditelji volje da nešto promijenu, ali eto,